Nanam paying fat now, so one hour trouble. I am Kaka, to the hour beyond per se 1 cent. Now I don't have a kaya home. Now you Ojana for fair, so Ojana starts in it. Maybe I will be per se of the kaya home. Now you drill. Nanam much now for fair. So I see share my bono. I know I do fire. Papa TV do they now they are from. I don't even have a bro. If you want to know, but I don't know the course who will draft you. You mama also a bono waba. Only a baba clean up exercise. If I say, if I know the course to be and I trouble. In fact, Nancy, I feel like you mama so many with your father bedra. What the actually our promise here every prayer. I feel dry a bit costful a bit day. It's only maybe I would be a breathful. I in the first say you are so due. You think that you mama what the my I feel about the Larteh. They are saying. See, I'm not clean mama about the Larteh mind so. Ah, what's your for no, and I trouble no. Clean mama, and in Abuja phone, I will be so I won't reach here. Ogusuretia nana otu ajemfra ene Larteh Kubease ahemfina Osamo yile for it am me lo patrick warrior and boy.
I also have a 2 year time of me. Thank you. Thank you. I'm saying for your fire to serve you, bro. Odra. I feel like mama. I don't know some power or my so say I can fire to serve you. Me a clean up Nankasa. I feel like clean up Nankasa about the bustle. We are starting Hanessa. Yeah, starting Hanessa. I'm saying, like the million like the free mobile, maybe I started today. Run about to this war, I was last to go. Yeah, started clean out exercise. The best fire, the best plaza, name, I could do. Friends before, yeah. We are starting Hanessa. I don't follow now more thank you. Mama is Yamba. And they promise no TV for the mother and I'm with the and you know, the doctor be beer, Mama, and if I feel dry, don't miss it. I'm open a can and don't miss it. Every she clean up now, no master. The way on my now, I can't go my essays, your mind in your ass, and be area, you don't know as a mind. Let's make you a drama, but if I be more fun, then I can't go and I had the clean up we a bramo.
Ghana ya start you. Yeah, come obiara ye bi. No afere ye bi. About time for ye bi. Mo fire ye bi. Ewe nso ye niero, ye wa check clean mama. E wa check the sununku bi e de maye. Sino, exercise no so bia the people are wo bia so do wo baji. Na ye fe na be obia be nya check di bi. Odra 2023. Erekoso Odra 2023 Erekoso fefe na promise mo no ya starting ende ya starting a clean up exercise no ende e be fefe ewia ya nko ne kwa clean mama wa di bebre de maye Like good funny bathroom. Car trot so no. See, get the clean up exercise no go down. I'm say. Forever. Ejuma na yeye mane ye feste. Ejuma na yeye mane ye feste.
birthday. If my mom had a birthday, Ojra 2023. Yen say that you mama word my name. You said you mama person can be catch and some ya yo but I touch yen Ojra festival in Kubease man every day Ojra and see na ahemiafo I will Larteh Kubease they decided say ya person yemma yen patam no e claim ye bi yen woni kakra Enitina ama ye clean mama say omra no medi yen nim na yen prapa yen patemu na ye Ojra no yen start na enye fine ye pe Ojra ye dey promote for member ni emanti especially youth na wo ko ni afutu when am no say na be ya wotumi atwemo na mo so be it mafutu kakra ye dey ma ye youth no and say education is the key and ye besle say we go school cramp na obetumi esua ensano djuma kakra na watumi e dey abobra enye obi na ebetumi akọ school enti say usua adwuma obetumi nso anya ensano adwuma na watumi dey aye bibi kakra if challenges then am go kind of government that possible yan ntia say fana dodo na obetumi fi dodo ma sabi ajana bia kura e bi ni ho challenges when am challenges there Larteh there were so many challenges one adwuma bia eni from ha edema yen mabu adwuma bia eni ha efu farming ena yeye ewo aha enti yesre say oma ene mpayefo a wo Larteh Kubease ene Larteh as a whole emra na wo mabua wo ma emputudwuma adwuma emra harunti finally children are the map running every na so afutu kakra medema lufuma ene say there were problem kakra ewo aha and so the America money nyina said obi an kan come anto ne yam asumdwe ene odo na ye hwehwe ewo kuma enti yesre obi an kan come anto ne yam na yentwa Ojra no na Ojra no enti enye krabehwe we ebi nsi da ye bese sera wo kampa wo de afi abababua ne mpo no ye ni age ho bebre enti ye bese obi an pie ye kase bibia obi an pie mra no me bi na Ojra no no so enye krabehwe abe Ojra na eye Ojra no ada ye bebe Ojra no aye memelenda ye fida no ye quiz ye be ye ediama ye school mo fra no ye be ye quiz ye mo fra no na memelenda ya boba ye be ground there ba e wo plaza isuara o me betina se e na hemia na hemfo e betina se ya boba na ye di no akweshin aye fan the family na ya ampofo adabra mitoso abiem Larteh Kubease hemia Larteh Kubease akomuto am say Ojra na efiase hemia Kubease hemia akansem ni na se na be wusi amasi si na niam na ye tane so asinto bibia Larteh ni bia o be bia omra no be dra Ojra ni mfa esiesie ko makure entumpon mmebu ni we nya so ejina chi to bibia oyi no bia Larteh ni be bia o be bia on friend omra ye me de ye mpeja Kubease na e konjia na e da masa Ojra na dey na mo dey see me ni say akwa Ojra
Nana Kubease Canada, only a can you see that they are advocates for girl child education because when you educate a woman, you educate a nation. When you educate a man, you educate individual. When you say a day into a man, first let's say man, yeah, did be a kitchen. Then near master Saturday say a man bet me the man so bet me and no positions at the man your map professors, doctors, even ministers and MPs. And you say yeah, no friend than so almost with me even me Larteh Kubease of family na let's see where that problem from na me American say no person ma fi ye ni abre odura no papa ye bibia na ye bia this year ye hwe say ye de bibia ba tui nti ne mesre ba bia Larteh ni bia wo no omra Kubease na ye nyina ye for the model ni ntodura no na Ghana ma wi ase ma nyina hu se yiw Larteh Kubease man ye wo adepa ye wo ne ma pa bi wo Larteh Kubease ye wo japade a ye nananom di jawo ye esuru ye bo abrofo kura fi abrochiri ebe hia ne ma pa ewo ye nkyɛn wo Larteh Kubease ebe jibi ko so ko bo wo mbra obi biara ya Larteh ni baby biara wo se bia fi ye to ntrasre wo se bra Larteh Kubease na bra na ye nyina ye for do modul ni ntodura ye fa hye Larteh man enunyam na ekwapema enunyam ye de obi biara se wa ya so no wati na wo de odo bebo odum na de akwa na ye nije na bebra na Larteh intletwa no etum kana ye kra behwe medamase Odeni asashia biu. Say clean up exercise ya mo share boys mo de bebre mo de aba. Yeah. Na me pa cho den e koso clean up exercise na so. Clean up exercise no clean mama and kisu fo. And na ya opekrobia history. Enti no mo de clean up exercise na pa. Enti the purpose of clean up exercise no kisu fo no your advert. Na o be support odura yi. Se le be hu o clean mama di wani. Enti yesha enye noma communal labor ya na se clean up exercise ye ndebia no we have a program. Enti for fun. Ya DJ di ya de promote kisu fo. Na after clean up exercise then e be supposed to be let day amane na mamre rekoso ofie fimu enya na wa bia dae no nti mpanyinfo ahia na individual asede nam kuru ma o bia kutiri ko chia ne nua obi abakuru ma bia no busia fast atifia kwantum a woreba a ye rije wa wo se ne ye la te forma kwantum na ne woreba ko ma na ebra biara show we o pakoti then abeka show na wo nyambae no mi fasa kwanya iso e be bia afisha pa be bia owo na fi Larteh odura no esronko sani ye fiase na ye hu sani anima sikọ no the expectation was say nka ye kakra bi ye hu sani ma ni megua fa ye nso na ni ma nkofo di ka de twen a ni mama ne kristo fa mantem ntino na ma wasan kwai na be fi dare ko no activities there ho be na Friday no basic school girl child education quiz no ba so it message so bibia na support ye ye ntwe nkwara no modem bo ne ye nkwara ndaachi na dumedi e ka ohiri bebegwa ene ye ka hu nya ne support ne ntie message ohiri ba ne nkofo na etu hu na mo nti mo bibia afisha fa e da sipa yo ya rito odura obi eni se edua afia ebe ikafumema ya edua edua hase na na brasu eya Larteh Kubease fonso yeso ye brasu ndua na yakobo kwan ne yakobo odua aba ayedusu a yeri yohuni ma na se yeri di odua de sisi yekuri na kunu moto se de be ya oyi ba ta wo kwa no oba obe hu se be bia wote no eho ye kama nipa de wuni ama ahunidi baby a wote na se wutimi siesie wo na ho ye kama ani si ye kunu so ye clean up exercise na che se ereto yawu obi erete no afiasu se ye baby ye important na ye ma wote ye ma kro ni mma no hu se ahunidi no anu nti mu se ye clean up exercise na
efutu amelema mi youth na ne say eya wonya botai obidie leso wona wo bi adwuma wunya pa sa wote wona wunya adwuma bia yo won sam kama wadwuma ye but wo bibi a wo do won sa ya eya na eboa na wo adwuma ya obi ntimi sisi uko shema bako baba no at least wo bibi kakra wan kasa betimi dia to adwuma bi betimi nya bibi kakra betimi nya bia wo bi ti beto ani ti adwuma wunya nti se wo bia wo ntimi anko school kra ni achia na wo sua nsa no dwuma bi a ebeboa nti se wo bi na do ko adwuma no afa adwuma ni serious na wo sua se de be ya da cho betimi dia wo betimi dia bo nti mesira won obi an pe bibi no fa ne nsa ne obi an pe bibi no fa ne nsa ye nti se wo tena na obonsa ma wo adwuma ye no obi abefo ye ko ye se because ni se wonya hwe to befo ma sinye ko ntokwa na wo di achi sinye ko wi ade na wo di achi sinye ko din sembo ni bi na wo di achi but wo bibi a wo ya wo nya bre ma sa ade no nti mesira yutu obi an pe bibi na on fa ne nsa ye na ebeboa no eba cho fe me bere ma kwa mi asante wi trafo hine Larteh Kubease me ana me chi do me hine e wo akuape ma adweso to apema first wasafo hine Larteh Kubease man kando wasafo hine oduane de so na kina pastor na meboa no aso ya nipa na le kan se e pese krum tumpon na mlambe arofo anase Lartehfo awo tukwa akwachi awo man no se sesia no ahemfo na anwo achi wo foforo wo pese krum tumpon nti obi a wo babia eso ba no bebo krum no Larteh Kubease ana Larteh fani to ma fira ya demokrasi ya chichi kwa bia ya na Mungu ya na demokrasi tunasema na ni ayo musa demokrasi metu wonfo because mpenfo o kromu wa nyina no wo ya brantie na usiso ya wo bro ho ase ainfo na mpenfo e be sira kromu no wo study abrantie wo study bia obi wo kwa na wo abrantie na wo na mkromu na sana usubante no enye betinya kaza me pa kromu abrantie se masi asem man woni ma brantie se masi wo san mu adwuma bi sana na mu ye ne tem metimi afano na wa ko den mama na adwuma ana wa boa no babi eye obuo ni ahombrase na wudi nya mputu ana se wudi nya loki toma esikafa kese na wo ho nyina no enye se obi na nko na afoso obi na boa no obi ana otimi putu nti se wo wa dun se wo be foso na wonya eya ahombrase e na obuo nti metum na ntene fo se bibie besi bia wo mra wase wo nase na onhwe asem bia bebia wo nto mu ase na onhwe ni ye ansa na asem wo wa no aye obuo edini ko akire ye kamrati asem na ye mrati do na apese omo nya sikantem kwan bia mpese mfaso yeska no se o meye dwumadin de ne alai asem na wo kan wo mu ni sa ya na etimse kapajifo mu hu ni sa ya maso fum kakra ana maso fum kakra because ka penfo na kaze sika libre edowu afa wo ya branche na uhu wonko se o de kai we aba intimi so se me force na me sika unni mu pan ofa so nya sa sika no odu o wa sebe sesi ya branche na sisi no onya sisi a waye omobo o footballer onya ewi na waye rasta na wa twetwe ne tire si atene na nanti na de no na ewi enya mboa because we yes na adwuma bi esi wo bia entimi obi enu obefa why rasta adwuma bi a ban adwuma bi enu a obi fi ati adwuma why rasta ana wotwe dross to wade wotua obi enu onu so rasta enti obi enu obefa enti so we just anyama na bon na wo ye hu nitia say sanyama ni na ebeboa na wakwachi wade ni bio because afini otu apema man krada safani bas Afisiapa for John 2023 ewo Larteh Kubease ene na ye day 1 ye di clean up exercise na bremo ye wie na ye damasin so se mo je bre na mo hye ye nyame boa o china ye damamra aka beka ho amamu e china ye day 2 timo go so na mo hye ye
Bako TV de mode na mode asem official pa enkomo bibia yedama sports, news, entertainment, education. Paco TV. Experience the thrill of TV.